Whanganui te tū. Hear my brother say, stop. I want to win. I want to win. Let's go! I know your haka feels, te mihi atu nei. Koutou mā ngā kanohiho miro, ngā kauwhitawhita ki tēnei kaupapa, ki te whitu pōro, haramaira. E tiu e topa rere mai, tauti mai ki tēnei rā koutou matua o te motu. Ki MāORI Plus, ki konei, ki tēnei pāhotanga MāORI e au atu ana, reo rua atu ana, ki te motu whānui. E mihi atu ana ki ngā maunga whakahi, ki ngā wai mārepa, ngā wai whakatere tani whao matamata. O te wāhi e tuturia nei ngā puehue wai, e Matamata College, e St. John's College, Hamilton. Kia ora e te whānau tō mairangi hipango he, and it's an absolute pleasure to talk footy with everyone today from Matamata via our bilingual stream here at MāORI Plus. Me he mea ka te tiro atu tātou, ki te huarere. It's a beautiful day here at Matamata. Kei te takiwa o te kauma whitu putu te mahana, he rangi paki. We're at approximately 17 degrees. And looking at the trees in the background, you can see not too much breeze. So, ko te tūmana ko ia, ka tino ngahau tēnei kēmu. We're looking for a great game today, and the conditions certainly support that. Mihi atu ana ki ngā kaiwawao, raiwa tahi e hiko tahi ana ki te whira I tēnei wā. Big acknowledgement to our referees and those that help our game stay thriving in the modern times. Just while we wait and acknowledge the teams warming up, a few goal kicks going on in the background, let's go through the team list. Ka tīmata ki te mana whenua, tēnei wā, ki Matamata College. Ko Jono nai tinka tambua, Whaila Hauraki, me te kāpene o te tīma, Patrick Keenan, ko rātou ngā ripa mua. Ka tuturia, ka tutiro I ngā ripa waenga, Harry Collins rāua ko Liam Pollard. Ki ngā paumuri, ko Zeth Horn Johnson, ko Hoani Wilson, ko Max. So ka tuturi atu, ki ngā tuara, Daniel Sherrard, Anson Waru, ko ia hoki tētahi o ngā kāpene o te tīma, Brian Tuhakaraina Kaukau, Tūrongo Kura Rapana, Shepherd Richards, Dylan Goodwin, Troy Leverage. Ka huri anō te aro ki te pai whakahiri. Acosta Colton, rātou ko Carlos Marunui, ko Lucas West, ko Rawiri Mana Edwards, ko Brooklyn Milne, ko Hayden Kerr, ko Adam Mowat. Me mihi ka tika, kia Logan Allen, rāua ko Richard Waru, me ki ko ngā kaiako ko ngā kai rautaki o te kapa o Matamata College. Ka huri te aro I tēnei wā ki te kapa o St. John's College, Hamilton. Ko ngā ripa mua, Anijioke Momo, rātou ko Ali Hewlett, ko Jesse Boynton. Ko ngā ripa waenga, ko J. Morris Rawiri, ko Sasaya Poufononga, ko ia te kāpene o te timu. Ka tuturu atu ki ngā paumuri, ko Archie Kelty, rātou ko Jacob Van Stalen, ko Quinn Snowden. Ko ngā tuara, Riley Eagles, rātou ko Hunter Pert Bailey, ko William Haid, ko Lysel Vanga, ko Luteru, Leilua, ko Remy Karauna, ko Cooper Smith, te pai whakahiri e pēnei ana, ko Liam Caton, rātou ko Nathan Rogers, ko Xavier Eagles, ko Elias Pidipi, ko Zach Johnson, ko Eita Maeua, ko Ollie Penfold, ko Dean Winiata, kai rautaki o te kapa o St. John's College, Hamilton, I tēnei rangi. Just a bit of a review, e te whānau. These two teams have played each other one time earlier this year. And approximately the May earlier start of the season, Matamata College won here at home 46-7 after a 17-0 contest in the first half. Cooper, even for you, even if there's a serious injury, this is Matamata College's first year in the competition, and they've had a good start so far. Good win in their last game. Scored 3 tries in their win over Spain. You'll be fine, mate. St. John's College Hamilton has a renowned rugby history.
They have won the Central North Island competition one time, only 2 years ago in 2024. In the fixture that St. John's had against Matamata College, Brotherton, the halfback, was voted by Matamata as the most impactful player in that fixture. So they certainly have some players to watch, and no doubt St. John's will be here to avenge that prior result. Around when Cottrell started. Oh, right. I'm a year younger than him. Watch out. Rere atu ko ngā wānanga, Whanganui nei, I got it. kaua wā we toru, ko rātou e wakarite rite ana, Oh, okay, that's good. So, but ki tēnei kēmu. Yeah, for all of us, you can't take anything for granted, right? right, that's right. No, I always say I'm super fit and I play tennis 3 times a week and everything, and then you see here that. Nui ngā kōrero hākina kina he rere atu ana I tēnei wā. Kia tātou e tatari ana ki ngā haka, ki ngā tikanga whakataki I ngā kēmu. Ka titiro atu au ki etahi tai pito kōrero, ko tukuna mai e Matamata College. We're just going to go through some of the lovely kōrero that Matamata College have provided for us to know their players a little bit better, what gets them ticking, some of the things that they might get into outside of rugby. Let's start with the skippers. Patrick Keenan, one of the 2 captains for this year. It is the 3rd consecutive Keenan brother to have captained our first 15. Oreire, mihi ana ki te whānau Keenan. I was going to say, don't you dare. Darcy and Casper, the 2 other Keenan brothers that have led Matamata College first 15 in the last 3 years. Patrick himself has become a very experienced member of the first 15, first debuting in year 10. So this is his 4th season. Very, very experienced. No doubt we'll see that experience shine through today. His sister also captained the girls' side. So, kua nui ngā mahi a te whānau Keenan, hei tautoko, hei whakatairanga I ngā kaupapa whitu pōro ki Matamata College. The other co-captain, of course, Anson Waru, who was selected for the Under-18 Global Sevens tournament in December 2025. The 3rd of another set of brothers to represent the Matamata College. First 15 over the years, so it's definitely a whānau affair over there. No doubt those families and many others have contributed to Matamata College coming to life in the Central North Island, the CNI rugby competition this year. Nō reira, e mihi atu ana, e mihi atu ana, e mihi atu ana. Ana i etahi o ngā tauira, te ahua nei no tētahi o ngā kapateina. E whakarite ana I tētahi huarahi, e rongo ai a Matamata College I te kauanu anu I a rātou e whakaeke atu ana ki te mura o te ahi, ki te whira tākoro I tēnei rangi. Some big players in those younger teams, if my suspicion serves me right. Bit of a tunnel being formed so that the home side feels the love before they take their first steps onto the field today. Matamata College, the home side. It will be no easy feat overcoming St. John's and the history that they have. Small number of players in the St. John's side have won the CNI, part of that 2024 side. Nō reira, ko wai ka hua, ko wai ka tohu, ko wai kei te mōhio, ka rekau, kia autonu mai ki tēnei pāhotanga, e mōhio ai tātou, ko wai ka hua, ko wai ka toa, I tēnei rangi. Matamata College e tākaro atu ana, tuku atu ana I te reo pōhiri, kia St. John's College, Hamilton. E hara I te mea he tino roa te taraiwa I tēnei rangi. Ma St. John's, me he mea ka titiro tātou ki te matawhenua. O tēnei whakatatai, he whenua nui, ka horahia e ngā kura nei. E nei kura e tākaro I tēnei tātā whāinga. Mai I Aorangi, pēki ake ki Waikato. Nō reira, he taraiwa pakipaki noi ho mā St. John's I tēnei rangi. Ahakoa no Matamata College te whenua nei.
o rātou te mana whenua. Te ahua nei he haora anō. Te roa o te taraiwa I tēnei rangi. Nō reira, So I was like, I'll try and get a photo. So I was like, me te tatarinoa tātou, ki te whakaekenga mai a ngā kapa e rua, ka tahi ka rangona ko ngā haka, me te ehi te wehi te wana, o roto I e rā mahi, ka tahi ka whanaa te pōro, ka tīmata ngā mahi nui, e tāria nei e tātou. is this one coming? Me mihi hoki tātou ki ngā kai tūwao. Ia rātou e oma mai ana anei ngā kai tākaro, Matamata College. Anei ngā ika āwhiro e mau ana I o rātou pōtai, ōkawa, e tohu kua eke rātou. E nei mahi, tirohia ngā mau ngā whakahi e muri nei, te ātāhua hoki, te maru tūna hoki. Sorry, sweet pea. There you go. Nei anō hoki St. John's College, Hamilton. The other guy is Sam, was it Stu? Stu. Nei ko ngā tautōhito, Cool. toko rima o rātou te āhua nei, e mau ana I ngā pōtai, e tohu, I te roa, me te pai hoki o ā rātou mahi I tēnei kapa. Rā ko te kapa whitu pōro matua, St. John's College, Hamilton. Anei e te iwi, tirohia a tātou nei mahi. How many games do you have to do to get a cap? I don't know. 50 maybe? Or not? Like when you're coming? Well, they're all like 12 and 13. Yeah, all of the captains are 13. So. This is the main college, CNI. Oh, yes. Yeah, 'cause they were just dominating the one below them, so now they need it.
E te iwi kua ea ngā mahi a tāne rore. Me te nui hoki o ngā mānuka kua whakatakotorea e nei tīma e rua. The challenges were well and truly laid there, te whānau. They say the offside rule is the most commonly broken rule in rugby. I would argue that it's that 10-metre line during the haka. They say to stay behind it, and I've never seen a team actually stick behind that line. He oi, ka nui ngā wero, koera ngā mahi a tāne rore, tai hoake nei, ka kite a ngā mahi whitu pōro. Koera te tohu o te tīma toa I tēnei rangi. Oh, you can feel the ihi, the wihi and the one in those haka there. Bit of pointing going on face to face. You love to see it. And that's what makes first 15 rugby so special. Te tiro atu rā ki ngā maunga kei muri rā te ātāhua hoki. Me te paki hoki o te rangi I tēnei rā. It's a beautiful day to watch a bit of rugby here at Matamata. 17 degrees approximately. According to the sites, I consider that the perfect temperature. Not too hot, not too cold. We're going to see some flair on display. We can see St. John's College Hamilton are set to receive the kick-off. Te whana whakataki I te kēmu. Anei, mā Anson Waru, tētahi o ngā kāpene o Matamata College, te kēmu nei e whakahi. Matamata College to kick off here. They look like they're kicking off to their right. Anson Waru. Tino pai te aru I te pōro. Me te hopu, St. John's College Hamilton, tino pai hoki tērā o mā tīmata. Te tīmatanga o tēnei kēmu, anei, St. John's College Hamilton, te makapoto. Pai ngā mahi te āpitihanga. St. John's College, o kua hapa, kua whanaka, te pōro ki te papa. O reira, Matamata College, wariro I a rātou te pōro. Te takiwa o te wāhi kākāriki nei, just about 25 metres out, and they have a penalty in front here. Hāmene kua karangatia I te kauwawao. Hau kei te he tērā. Anei, te whānau, te kakari tuatahi o te kēmu. Mā Matamata College, te kakari nei e whāngai. Mā Waiatu, mā Daniel Sherrard, te nama iwa. Koia tērā e mau ana. Te poraka I mauai a Jason Spicer, Brendan Leonard mā. He is wearing that prideful Matamata College number 9 jersey that has produced a couple of All Black. Jason Spice, I believe, and Brendan Leonard. And that's a beautiful pass that approve of that. Oh, tino pai tērā rutu. Kua taka te pōro, hia te whakatau o te kaiwawao. Kao, anoho tonu te pōro ki tēnei taha ki Matamata College. Ki te tātou I te rārangi pā te kaumita, tērā. Me ngā mahi tino pai te āpitihanga. St. John's College, ko tairite mai rātou I tēnei rangi. Ko whānako tia I rātou te pōro. Anei ngā tuara, te makaroa. Ngari kua hopukina pai tia I te pai haurā. Very well tidied up by the winger there, St. John's College. Tino pai te whakataitai nei. Mahi te āpitinga. Kua nui te whakataitai a tēnā tīma, Both teams happy to throw the ball around. Tohu tērā, tuarere pai, inside ball. Line break here again. Taku nei mōhio ko te hiku tērā. They go short side. Go, Pat. Yes. No pai ngā mahi ārai. I believe it's at the left winger there. Brian Tuhakaraina making the tackle on Remy Karona. Remy, drop. Keep coming, Remy. Keep coming. Work. Anei, te tūtira tuatahi o te kēmu. Ka makaina tūtira. Te pōro e Tyler Kura Hauraki. Koia te waikape o tēnei tīma o Matamata College. Slightly overthrown. Just te take. Slightly out of time there. However, te arātou toni te pōro.
And they also have an advantage to burn. Let's see what Matamata College do. The number 9 having a snipe. Well controlled there by the St. John's College second rower, J. Morris Rawari. He oi, kua hoki atu tātou ki tērā whakamua. Ko reira he kakari anō kei te haere. Mā Matamata College anō te pōro e whāngai atu ki te kakari nei. Scrums and a line out so far I te whānau, and it's been tit for tat. Has been Matamata College ball at every one of those set piece moments. Both teams happy to throw the ball around. Tīmata anō tēnei mahi whakarite mō te kakari. Tētahi o ngā kaitākaro ki te ata mā takitaki. Ko te paihau, matau, mō te kapa o Matamata, ko Goodwin tērā. Dylan Goodwin, hat-trick earlier in the season. Ka tū anō te kakari nei, me te katakata hoki a ngā kaitākaro, few giggles being shared between both packs here as they set up for yet another scrum. Nei te kaiwawao, tuku ana i ngā kōrero aki ki ngā kapa e rua nei, anei ngā mahi hei whakatika mā tēnā, e koke tonu ai tēnei kēmu. Kei maua, tēnei rangi paki. Tino pai te rā maka. O me te whana eti heoi, kua patua te pōro, tētahi o ngā kaitākaro o St. John's College Hamilton. And they've got the ball on the 22-metre line. Lovely pass there by the Pautoko, te Nama Iwa, St. John's College. Now he has a dabble before going short. Te taha māui, anei ngā paumua. Whakariterite ana ki te koke whakamua, heoi, kua matārara wātu a Matamata College. Ki ngā tuara, ki te paumua ita ki te tight head prop, St. John's College Hamilton. Jesse Boynton, ana poto, te kokona. Anei tētahi o ngā tuara, te hiku mō te kapa o Matamata College te kokona nei, kāre kore rongo nei te au hi Kei konei St. John's College Hamilton, kei a rātou ngā nama, me te maka poto, ki tua i te rārangi. Koi rā, te tarai tuatahi o te kēmu, te a tāhua hoki o ngā mahi āringa, o etahi o ngā paumua, ki taku nei mōhio o te kapa o St. John's College. Lovely hands through some of the forwards, St. John's College Hamilton, after the kick into the corner. And they score under the post. Koi rā te tarai tuatahi, St. John's College. Rima ki te kore, kāore kore, ka whitu ai i tēnei whana tuatahi, nā te pūtu o Cooper Smith, anei te whana whaipiro tuatahi o te kēmu. Rārawai noi ho ngā mahi, whitu ki te kore, St. John's College Hamilton. Ka tino harikoa St. John's ki a rātou mahi āra i tau a wā. Tino pai ngā rutu. E te mea hoki ka riro i a rātou te pōro. Mai ngā hapa a Matamata College. Kātahi ka riro i a rātou te pōro. I nunga i te pō he i a Matamata College ke te pōro. I believe they mistakenly thought they had that ruck one. We're preparing to clear the ball. Next thing you know, St. John's College pounce on that ruck. After it was well cleaned up by the hiku, by the fullback of Matamata. Here we are underway. Second kick-off from Matamata College. He paku hapa, he oi. I rere whakamuri te pōro. He wā tino nui tēnei mō te kapa o St. John's College. A muri tā rātou whai piro. Ko tā rātou e tūmanako nei, kāore kore. Whana atu i te pōro ki tērā taha o te whira, ki ko rā ārai ai rātou i enei piro. Ka tahi anō ka hawa, he oi, kei te he, te aihua nei.
Whiua te pōro, mai tēnei taha ki tēnā. Teha te whakatau a te kaiwawao. Matamata College, Marian, tūhaka raina. Hei te wānanga ngā kaiwawao e rua. Āna he hāmene. Pari te tonu te karangatia e ngā kaiwawao. Te hāmene rā, me te tuku atu I te kāri kōwhai. Whakatau nui tērā te kaiwawao, engari. Kei aia tērā mana. O ia te mana nui katoa. Te whira rā ā, o te kē tātou. I ngā kēmu, puta noi te awi nānei, me he mea. Te rua ki te tahi, toru rānei ki te rua. Ka tukina te kai tākoro rā nāna te pōro I patu, I te hau. Tukuna I te whira. Ki reira wānanga ai ana hara. Heoi, St. John's College. Tīmatanga tino pai. Dream start, and they've even got the line out. Offload, short side, the hooker, in the hooker channel they call it these days. Brought down by the topa tahi. Te nama te kau mō te kapa o Matamata College. I believe there was a knock-on there in the play. Correct? St. John's College. Ki te rongo rātau I te muri hau. Te MΑORI kei runga rātau I tēnei kemu I tēnei wā. Āna ki te paipiro. E oi te whira anō hoki. Ka tahi anō tētahi o ngā kaitākaro o Matamata ka tukuna atu. I te whira mo te tekau miniti. A te ahua nei I hiamo. I hikaka rawa pia rātau I te rawa. They might have just got a little bit too excited there. St. John's College after the sin binning. Might have been better off to build a bit of pressure. As Matamata relieve the pressure that they are feeling. Nō reira. Up again. E tūtira anō kei te haere a St. John's College kōro. Ko tā rātau e hia nei tēnei wā. E tia ki kōro. No doubt that they want to just build the phases and build the pressure. The opportunities will come for St. John's. Great defence again. He tino pai e rā mahi ārai Hei te rongo rātau I te hiamo I nāia nei Matamata College. They know they need a bit of energy. Te nama toru. Patrick Keenan leading from the front. A bit of big defence there. Go to the backs after the tūtira. A bit of individual brilliance before the error there in the play. He oi he hāmene. O karangatia. He oi ki te kaiwawao. A tū hapa. Te tīma o St. John's College Hamilton. Offside there at the line. Matamata College kei te haere rātau tēnei wā, wāhua toru, ka whā miniti rānei, ka pahure atu, 3 to 4 minutes of pass, already in the fin-bin period. Nei te tūtira, Matamata College, te tāhua hoki te whiu muri, he rā maka tūtira, te waikape o Matamata College, beautiful line-out throw, they're into their phase play, up the guts, te tōparua, nama te kaumārua mo te kapa o Matamata College, tino pakari tana kawa I te pōro. Hoki mai ki te taha māui. Tiaki a Matamata College I te pōro. Knock on is the call. Whakataunga nui tērā. Nā te kauawao tērā pia he kaharawa tērā maka. Te pautoko I tauawā. Bit of heat on that pass from Daniel Sherrod. Takes pride in his pass off course, but perhaps a little bit too much kaha on that one that time. Are tino pukuriri. Are a Matamata College, tino pukuriri ki tēnei mahi ki te kakari, he mahi tino whakapau I te wā. Whangai whanaiti, whakatau a te kauawao. I tō mua rawa, te pana, a ngā paumua. Matamata College, steaming carry there.
from the big forward of St John's College, Hamilton. Here they go, ko ke whakamua ana. Tēnā maiwa, St John's College, Hamilton. Hara mai te topatahi hei āwhina i ngā mahi. Anei ngā tuara mō te kapa St John's College. Anei te pai hau, matau, e oma ana ki te taha MΑORI. Koera te ao whituporo i nā, nei engari kua panaia ia. Ki tū atu i te feeder, right winger for St John's College. Coming over to the left to create an additional number, but the defence is up to task despite having the man down. Anei te tūtira anō, Matamata. Ia te whakatau kua kōtiti, pia te whiu, te maka ki roto, ana. St John's College, i te wāhi kākāriki, e ai ki ngā kaiako i ēnei rangi in the green zone. Mounting pressure with the extra player on the field due to the sin bin. Tino roa te korowhio a te kauwawao. Te rawa, long blast of the whistle. What's the call? Yes, a penalty indeed. Ki hai te kai tākaro, I puta atu I te āpitinga rā. He did not roll away, e ai ki te kauwawao, and kei te hia St John's College ki ngā piro katoa. They don't want the 3 points. I whanaia te poro e Cooper Smith. Ki te rārangi tūtira. Anei, St John's College. Te maka tūtira, tino pai. Anei te kaunuku, te maul. E oi, ka tūrakina ki raro. Tino runga rawa tērā maka. Tērā pia ko te painga ke, ko te tiaki I te poro, mā ngā kai tākaro nui, mā ngā paumua mā. E oi, anei. Ko ke whakamua ana e ko ke whakamua ana. St John's College, Hamilton. Kia ha te whakatau, he hopu pai tērā. E hā mene anō te āhua nei, kia ha te whakatau I taua wā. Ke tātua te āhua o te ritu. I nāia nei, ka hoki anō rātau ki ngā mahi tūtira. Tino pai ngā mahi a ngā takamua o te kapa o St John's. The forwards have been getting good go forward. No pun intended there. Perhaps they may avail with a bit more of a forward-led approach here. And they do. Kaunuku. Ko ke whakamua ana. Engari kei korā te kāpene, the skipper of Matamata College, leading from the front again with his defence. Kua angi tū, Matamata College, nā te pai o ngā mahi ārai. Māna, kari tino tiakina, te poro I St John's College I taua wā. He oi, kei konei a Matamata College. Whitu ki te kore, kei runga St John's College Hamilton I tēnei wā. Engari, kāre anō kia tino whai hua St John's College I te tukuna atu o te paihau mā te kāri whero. Matamata College will look to exit here and relieve this pressure as time ticks on the sin bin period. Relieving kick there. Nā wai atu, nā Anson Waru ki taku nei mōhio. Perhaps that was Troy Loveridge. I didn't catch the jersey on the back there. Anei, ki ngā tuara. Te topa pū, te nama te kaumātoru, a tino pai ana mahi, te hauwhā tuatahi o te kēmu nei. Me ngā mahi hoki a tērā pau whitiki, te nama whā J. Morris Rawiri. Nui tērā rutu. Matamata College with a big shot there. It may have been high. I did see the arm of the referee lift.
Kau, kei te hea hau, it lifted in favour of Matamata College. Great defence there. Tino pai ngā mahi ārai. Hea kua nei ka hoki mai. Te kautākaro, te kaumārima o Matamata College. Ka te kaumārima anō ai rātou i tana hokinga mai. Anei, Daniel Sherrard, whāngai atu ana i te kakari nei. Daniel about to feed the scrum for Matamata College, who have done a great job of just slowing the play down while they are a man down. St. John's College obviously scored a great try under the sticks to start, but since then, Matamata College has answered every question that St. John's College has asked of them. I'm sure St. John's College would say that they haven't asked the most trivial of questions, yet here we are, Matamata, whangai atu ana i te kakari. Ka whanaia anō te pōro, ki runga. Kāri tino tawhiti tana rere, tōna te kaumita noiho, engari kei a rātou anō te pōro. They've got the ball again. Matamata College after the 10-metre bomb put up by Waru. Ana te āhua nei, kuhu atu Jesse Boynton mā te tatau ki te taha, coming in from the side. The big fella, Boynton, has been strong every time he's had the ball so far. And that's a much better kick there. Matamata College. Troy Loveridge, I believe that was. He'll be stoked with that one. And the forwards will be even more elated. Te hunga takamua. Rātou tēnei, e hakariteri ana i tēnei te mahi tūtira. Toko waru o rātou. Tēnei wā. Ki hai naha naha. Ngā mahi tūtira rā. Heoi. Kei a Matamata toni te pōro. Here come the backs. Mā te toparua. He tino paitana koke whakamua i te pōro. Anei ngā takamua. Kari te tonu tā rātou ki te pōro ki tēnei taha māwi. Kia hua nei he nama o rātou ki tēnei taha. Matamata College. They keep going back to the well. Loveridge. Anei te nama te kaumātahi. Koia te kai tākaro i tukuna. High tackle called there. So Matamata College back to 15 players. The boot of Loveridge will send them to approximately 5 metres out from touch. Matter of fact, bang on the 5 metre line. Tino pai tērā whana Loveridge. Anei ngā mahi. Takamua mā, kia rite, kia matara. Anei te maka tūtira. Te maka nui tēnei. Mā Tyler Hauraki. Ki mua, anei te kaunuku. O kaunuku ana. Hai e whai hua hoki ana. Matamata College. Mā ngā mahi. A ngā takamua rā. A muri i tērā maka tūtira. O tahi atu. Ki te hunga e tū ana ki mua. Ka kaunuku ai. Ka whai hua ai. Matamata College. They get their first try after a bit of ill-discipline from St. John's College, put them on their own 5 metre line. A short throw from Tyler Hauraki to his forwards, and they maul it over for a good old-fashioned 5-pointer. Forwards around the motu koutou e mātaki mai ana. Mene mai rā, mene mai rā. Gotta love a good old-fashioned rolling maul. And no doubt forwards around the country will be happy with that. 7-5, St. John's College up. Interestingly, it will be the boot of the co-skipper, Anson Waru. Can he put on the extras? It's a good kick, and it looks good. Holding up a little bit in the wind there.
He oi, whitu ki te whitu. Anson Waru ties it up. No easy kick. Showing his skills there. Interestingly enough, Troy Loveridge with a lot of the tactical kicking responsibilities. Ka huri kia Anson Waru hei āpiti i ngā piro. 7 points to 7. Ki au nei kāre kore. Ka tino harikoa Matamata College. They've had a man sent to the bin. And here they are, weathering that storm. Tērā marangai. 7 to 7 now. And Loveridge puts it to the sideline. Or does he? No. Kyle, anei, St. John's College. Ngā tūara. Kia hua nei ko te pai haumāwi tērā. Anei te whana. He oi kua patua. Tērā whana e te ripamua. Jono Naitinka Tambua. Good charge down there by Jono. Putting pressure on the halfback. Te paumua waitea. Jono Naitinka Tambua. There in the front row. Usually has his brother in the squad as well. Certainly not a front rower. He's a winger. Not on the team list today. Tērā pia kua whara. Mana. Nei ngā kōrero whakatūpato. Ki ngā kāpene o ngā kapa e rua. Perhaps encouraging them to channel their energy through more admirable use of language, perhaps. He oi, he nui te ngāo I roto I tēnei kēmu, ka puta atu ko tērā ngāo. Anei te makatūtira. Kia tāhua hoki. I hopu kina I te nama whitu. Te kapa o Matamata. Wani Wilson, tino, pai tērā rutu. A kua riro I a St. John's College te pōro. A huri ki te taha māui, te atāhua hoki o tērā maka. Riley Eagles with a beautiful pill off the deck. And the same again, back to this right-hand side. Huge defence there. Both sides up for the occasion. They come short side again. Bounce pass. Tidied up well. Te Remy Karaunga tērā, te nama te kaumawha mō te kapa o St. John's College, Hamilton. Matamata College, e koke whakamua ana ahakoa kei a St. John's College ke te pōro. The fence doing the offensive work for Matamata College. And there are the rewards of their labour. Matamata College. Kāre kore me paki paki ka tika, and so you should clap. Good defence there by Matamata College. Up to the task. Marātou te kakari nei e whāngai. Mā ngā ringa tō haunui or Daniel Sherrard. He'll feed the scrum. After some good defence there from the Matamata College men. Anei, e wānanga ana ngā takamua. Me te pautoko anō hoki, Matamata College. Bit of strategic wānanga going on as we wait to resume play. Just while Waru was converting that lovely rolling maul try in the background, you could see the beautiful open country community stadium. Me mihi ka tika hau kia Bruce Megan. Me tana pakehi, me Comag, plumbing and roofing specialist, ko rātou ngā kai tautoko a pūtea I tēnei kēmu mō te neke atu I te tori te koutou. Bruce Megan, we must acknowledge him and his company for the work that they've been doing to support this first 15 for over 30 years. The open country community stadium looking beautiful in the background. He oi, ka oma rātou ki te taha paku ake. Waru me te iwa, anei Matamata College, ki te rārangi taha matau o te whira. Anei ngā takamua, te nama whitu tērā, Hoani Wilson. Kawe ana I te pōro ki mua. Kua whairautaki rātou te āhua nei. He oi, kua whanako tia te pōro. E wai e Jacob Van Stalen. Te ihu kuri. Beautiful steal there from Jacob.
saw the opportunity to get in over the ball and they couldn't remove him. Straight onto the ball, had the nous around him to get in over that one, and that's certainly a pressure-relieving penalty and a pressure-relieving kick to touch there. St. John's College, tōna toru te kaumita, atu I te rārangi whaipiro, 30 to 35 metres out, after the big steal there from Jacob. Te tūtira rā, tōna tokorima noanga kai tākaro. He oi kua hapa noa, St. John's College, a bit messy there. And Matamata College have gained a bit of control over this middle period of the half. Kia te whakatau atu kai wawao. Kei te tākaro tonu te kēmu, ana te ahua nei. Ia kē atu, te wā o te hapa. Advantage was called over. O reira kei te tākaro tonu e nei kai tākaro I te kēmu me pērā ka tika. Waru, I believe, the relieving kick. Backwards. Kao kei te hea hau. Ka taka whakamuatia te pōro. Matamata College. Kei te rārangi whā te kaumita, tō rātou ake rārangi whā te kaumita. Whāngai ana te kakari. Te rongo tātou I ngā kōrero aki a ngā kai tautoko. He huku roa me ki o Matamata College, kaore kore, poho kereru ana rātou, kua kuhu atu rātou. Tēnā tātā whainga, mana nui o te CNI, proud supporters on the sideline, Matamata College supporting their team. And they still want to play with the ball, I admire it. We shall see the efficacy of that decision. Matamata College, they go short to the right-hand side again. Anei te toparua. E oi, te ahua nei koa. Whanako tia pē pōro kao, ke a rātou tonu, Matamata, mā ngā mahi pai a ngā takamua nei. E oi, kei te hoki whakamuri rātou. Te pukuritu a muri I te tangi a te korowhio. Te ahua nei ki hae rangona e tahi o ngā kai tākaro o Matamata College. Perhaps the whistle not heard there. Bit of a shot after the whistle was blown. It happens, it happens. A penalty has been called. Kāre au I tino kite ki te take I pērā ai te whakatau, aroha mai e te whānau. He oi, anei te huku o te kapa o St. John's College, Cooper Smith. Whanātu anei te pōro, te rārangi MΑORI. St. John's College, 3 minutes to go in the first half. 35-minute halves ka mōhio anō tātou I te whānau. Ka toru te kaumārima miniti te roa o ngā half e rua. St. John's, anei ngā mahi tūtira. It has to be said, the line-out work hasn't been super productive for St. John's College at every occasion, and it's the same there. Interesting choice. Good grab of that. Te ahua nei I rutua ia, a muri I tana whana, a bit of a late tackle it seems. So Matamata College, wariro ia rātou tētahi putanga atu, te whare here I te wāhi whero nei, free get out of jail card from their own red zone after some sub-disciplined play. Unfortunately, close call of course. E oi, koe rā tōni te whakatau. Anei Matamata, whakarite ana I tā rātou tūtira. Kua roa ā, kua haukotsi hia te pōro e St. John's College, so they have another chance here. Anei, te nama te kaumā whā. Remi Karauna, ki te kokona, Martinez Lesniak. Can look that way, hia te whakatau a te kaiwawao, kei te wānanga rāua tahi.
Te ahua nei, ana, he tarai te whakatau. Remy Karauna. He kāhu, he wakarererangi rānei e kao. Ko Karauna kē tērā I te kokona. Matau. Huge play there, St. John's College, as they score a beauty of a try in the corner, the right-hand corner. Remy Karauna with the acrobatics on full display there. I thought the Warriors were on at 5 o'clock. No. Remy putting his hands up. Beautiful try there near the end of the half. Ma Cooper Smith pea ngā piro taunaki e rua. Te tāhua hoki me he kawau aro maunga te rere o te pōro. I tua atu I ngā paupiro. St. John's College with a huge try near the end of the first half. Te kaumā whā o a rātou piro ki te whitu. St. John's College up 14-7 after that beauty of a try. I'm sure we'll see another run through all three of that try there. Matamata College, anei rātou e whanātu ana I te pōro. Kei te takiwa o te kotahi miniti, e toi ana, tēnei hāwhe. Ana kei te āta, mahi a St. John's College I a rātou mahi a muri I tērā tarai. Anei matamata. Whana. Troy Loveridge. Tino pai ana whana. Tēnei ke me. Pai hoki tērā. Te konei, te pau. Te tupa pū mo taki he. St. John's College aru ana I ai. Let's go on his shoulders, Liam. On his shoulder. Matamata College. Mo pai anō ngā mahi a rai a St. John's College, Hamilton. Let's go, Ship. Let's go. Nei, he whana kei te Let's go, haere. T. Whana pauaka te ahua Go, nei. Ship. Go. Pressure. Pehia te aru. Hari tino pai kia pono te kōrero he oi. Nei anō a Matamata College e huri atu ana ki te kohi I te pōro. Nei a Loveridge. On the line. Aha te whakatau. A koi rā te otinga o te hawhe tuatahi e hoama, kātahi te kēmu pai kei te haere. Te kaumā whā kia St. John's e whitu ngā piro kia Matamata College. Kaua rawa e wehe atu kiau tonu mai mo te hawhe tuarua o tēnei kēmu. Yeah. Hai aotia. Ko tahi atu. Nei haro. Hei! Tahi, rua, toru. Koina ke te tāhi. E whakapono ana hau, maangi hei tohu te ao. Nei haro. Ka rawe. Ki te mahi taki mātou, ka tēnā. Te tika, whakaatu mai tō tanga. Mahi tikana. They won't be working in my restaurant when I get one. Don't think anyone else would put up with it. They're too scared. Shut up and go. It'll be one hell of a show. Oh, there's no other way but keeping the leader. Only one Robert Redford here, B.
funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. There's a lot of things that kids miss out on, and so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. Sport is about more than just a game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. E te iwi nei mai hoki mai ki tēnei pāhotanga mataora atu I konei matamata. E pāho atu ana, e au atu ana. Ia wai atu, ia mātou, ia Māori plus. Tino pai tēnei kēmu, tai rawa atu ki tēnei wāhanga kāre kore ka pērā, toni te pai ka paia ke rānei. 14-7 St John's College Hamilton, kei runga I tēnei wā. It's been an interesting game. St John's College have scored 2 tries, converted both opportunistic tries, I must say. Our first try after a great kick into the corner, pressured by the St John's College forwards. St John's College forwards, ngā takamua or St John's College, went through the hands, through the forwards, under the post, untouched. Matamata College, I ahua Māori ake tā rātou kohi tā rātou tarai. Matamata College's try was a little bit more traditional in the sense it was built on the back of pressure. A kick to the left-hand corner towards the community centre led to a maul, which was rolled over by the forwards again. Tai atu ki ngā meneti whakamutunga about 33 minutes into the first half. Remy Corona with an absolute beauty of a finish to finish off some hands from the St John's College backs. Ki au nei, me he mea ka muku a ngā piro ka pō he pia ko Matamata College kei runga I tēnei wā. He oi, ki te rongo a St John's College I tētahi huarahi, a me he ihukuri, ka whaia e rātau e rā piro. St John's College is taking every little opportunity they can to score some beautiful tries. So, koe rātou take kei runga rātou I tēnei wā, St John's College, up 14-7. He oi, tori te kaumārima meneti, e toi ana I tēnei kēmu, e tākaro atu ana konei I matamata, he rangi paki. Kei te takiwā o te kaumā whetū pūtu, te pai mahana, approximately 17 degrees, slight wind behind Matamata College this half. It's hard to put a point value on that wind. E oi, ka titiro tātou ki ngā panonitanga a rautaki. Me he mea he panonitanga rānei, a ngā kai rautaki, a ngā kai ako. E mihi atu ana au ki a rāua ki ngā kai ako te kapa o Matamata College, Logan Allen, rāua ko Richard Waru. O tira ki a Dean Winiata, te kai ako, te kai rautaki, mō te kapa o ngā Eagles, St John's College, Hamilton. Mā rātou, te hawhe tuarua nei e whakahi mā te pūtu o Waiatu o Cooper Smith. They go left, they go somewhat long,
Ka tino pai te hopu o te pōro a Daniel Sherrard. Kua whāna ko tia e St. John's College te pōro I te āpitinga tuatahi o te hawhe tuarua. Ka ahara tau I tēnei wā. Me he mea ko au te kai whakatau, ka whanaia ki ngā paupiro. He oi, kei te ki te tātou. I tō rātou hia ki te whai I ngā piro, Cooper Smith, ka whanaia ki te rārangi māui o te whira. Koinei te wāhi I kaunuku ai a Matamata College I te pōro. This is where Matamata College scored their rolling maul try. Let's see if St. John's try to get a bit of utu, bit of get back here. They go long, and they go to the kaunuku. E kaunuku ana ki te rārangi whai piro. Perhaps a dream start here from St. John's College. Oh, Matara a Matamata College ki ngā mahi kaunuku rā. Kei te noho rewa tonu, te pōro ki runga I te rārangi. Nō reira, he whana taka te mahi mā Matamata College, goal line dropout. As you can see, St. John's College lining up on the 5-metre line. You only need to be back 5 metres for this one. Ka rea kore ka roa tēnei whana. They'll go long here with the slight wind behind their back. And what do I know? Very little it seems. They go short. Hua pai te hua. Not a bad result at all. He tūtira kei te haere. Me pono aku kōrero. He nui ngā ahuatanga o te tūtira. Hei whakapakari mā te kapa o St. John's. They had a few line-out throws that, even they would admit, could be better in the first half. So Matamata College are backing themselves here to get the pōro back, perhaps. Anei, te maka tūtira. Ali Hewlett. Ka tika tērā whakaaro a Matamata College I patua te pōro, te ringa whakawaho, the outside hand hooked the ball in the air there, and what a kick that was. Anson Waru, after the free kick was called, Te Hāmene Eti dumps it perhaps 40 to 50 metres down the field, about 40 metres. Tōna whātekau mita me ki, te roa o tērā whana. Nō reira anei a Ali Hewlett. A few anō ia I te pōro. E hara nōna ngā he. Kāri te pērā o ku whakaaro. Just a bit of timing improved there in that tūtira, that line out by St. John's College. Pakokia atu rātou te hawhi ārai o Matamata College. Tirohia tērā oma. A te takamua rā. Kauri ki te taha maui, anei ngā tuara. Hua nana kia tērā whana. Kua puta ia ki waho no reira St. John's College. Kua whai hua rātou. Muri tērā whana a Cooper Smith. Tērā whana ripa ki te papa. Anō nei he kōhatu. Kua whiua ki te moana. Ana, kei te tika te whakatau te kai wawa o rārangi nei. Te āhua nei I taka whakamuatia te pōro, kātai ka puta atu ia ki waho. Nō reira mā te kāpene te whakatau ka kari kē a St. John's. Knock on into touch provides the captain with the option. Take the scrum or the line out, and I believe he's made the right call here. Their scrum has been strong. Their line out has had its moments. So, nei, te kakari, St. John's, mā rātou e whāngai. Mā ngā ringa Riley Eagles. Anei te hua. Nei ki ngā tuara. Muri I te whana eti. Anei te topa pū, te nama te kaumā toru. Uteru Leilua. St. John's, kua kuhu atu ki te wāhi kā kāriki.
Wero atu ana I te rārangi whai piro o Matamata College. Tino pai tērā koke whakamua, J. Morris Rawari. Wa kitea tētahi kōhao. Nei a Matamata College e tiaki ana I tō rātou rārangi. E āta koke whakamua ana, e āta koke whakamua ana. Ko te mea nui, ko te tiaki I te pōro he makaroa, ki te paihau. Anei te nama waru ki taku nei mōhio. Quinn Snowden, kia te whakatau, he te rai. Kao, e hāmene noiho. O kei te rere atu ko ngā mihi. Ana he te rai te whakatau, kei te kite tātou, kua peke atu a Matamata College ki ngā paupiro. It appears that ball touched the line I te whānau. Very little debate from the Matamata College team there. Quinn Snowden, I believe, te nama waru, tētahi o ngā paumuri. Te kapa o St. John's College Hamilton. Te kaumā iwa ki te whitu I nāne, a great start there from St. John's College Hamilton. Te ahua nei, kua matau rawa te rere o te pōro I te rāwā ana. He oi, kua nui ake te aputa I nāne, te kaumā iwa ki te whitu St. John's College Hamilton. A muri I ngā mahi pai a ngā takamua. Ko rātou tērā I āta tiaki ai te pōro. Mea rawa ki ka tanuku haere te rārangi ārai o Matamata College. Pressure built by the forwards up front there, St. John's College Hamilton. 19-7. Come on, Mata. Matamata College looking to respond. With the back and forth nature of this game, it'll be fair to say that Matamata might need to be the next team to get on the board. Anei te whana, ka tīmata I ngā mahi. Tino pai hoki tērā whana I te pōro. Kua tūpana. I te kokona rātou I nānei. Ka tahi ko te tīmatanga anō ko tērā. Matamata College. Tōna whitu mita me ki atu I te rārangi whaipiro o St. John's College. Wa tino ti emi haere tēnei ki emu. Saka seesaw affair. Tino pai ngā mahi tūtira. Matamata College. E hoki atu ana ki tērā kaunukutanga. E koke ana. E ha te whakatau, he hāmene te whakatau. Ki au nei me hoki atu rātou ki tērā rautaki. Perhaps they should go back to the well there. Rolling maul, applying pressure. Tērā pia, ka pērā rātou. That might just be what they do. Matamata College. Looking to respond and respond quickly. Ka wawe. Tere rawa ati tā rātou whakaetu I tērā taraia St. John's College. E tahi peke whakari me ki. Few decoy jumps before they go to their intended receiver. And they're slowly creeping forward e ngoki whakamua ana. Te nama iwa. Anei te nama te kaumatahi Matamata College. Brian Tuhaka Raina. Kohi ana I te pōro e whakapaipai ana I ngā mahi. Engari kua. Hapa a Matamata College. Taka whakamua te pōro. Taka whakamua tia te pōro anei St. John's College. I ngana ana ki te puta atu I tō rātou wāhi whero. In the red zone, no doubt they'll look to get out via the boots of Hunter, Hurt, Bailey, of Cooper Smith. Perhaps just needed to keep it in the pick and goes there. Similarly
to how St John's College scored their third try. Good shove there by Matamata College. Rā te topa rua. Tūtuki ana ki te rārangi ārai. O he rutu nui tērā. Mā ngā pūtu. O te topa pū. St John's College Hamilton. They got him around the bootlaces. Matamata College applying pressure through their defence. Anei te whana. He ahua pai hoki te whana tōna rua te kaumita. He oi, te otinga o te rā, anei Matamata College. A makaina, te pōro, e taila haura ki tētahi o ngā tino, hai tākaro tairau atu ki tēnei wā. Beautiful pass there. Atu I te nama iwa, Daniel. Tinoa tāhua, te rere o te pōro. Oh, big shot there. Te topa pū ki taku nei mōhio. St John's College Hamilton. Get the pot up! Get the pot up! Boys, get the fucking pot up! But tino pai ngā mahi ārai a ngā kapa e rua. Backline defence has been strong from both sides. Unsure of the competition here. Matamata College tunu te pōro. Te tuku Matamata College I ngā pātai ki te rārangi ārai o St John's College. He rite tonu tā St John's. Whakautu! Oh, I tata haupoti hia te pōro e St John's College. E tētahi o ngā tuarā. Almost intercepted. May have even been taken to the house, but a small fumble of the ball lets Matamata College off the hook. 12 minutes has flown by in the second half. 19 points to 7 remains the scoreline. Te kaumā iwa ki te whitu. Kāre a Matamata e tino koke whakamua ana mā te whiu nai te pōro. Correct call there by the referee. Early shove by Matamata. Kāore a St John's College I hoki atu. I mua I tā rātou rutu. I te nama iwa I a Daniel. Didn't get back 10, I believe. O reira. Tino pai. Pai te whakaro wawe. Daniel I te rāwa. Quick thinking by the number 9 of Matamata College. Earns his side a penalty as St John's College just couldn't resist the urge to make the early tackle on him. Matamata College, mā rātou te tūtira, e whāngai. Toko rima o rātou I tēnei wā, tahi atu ki te namarima, kia Liam Pollard. Perhaps the most tidy line out of the day so far. Tino pai tērā o mā no Max swap. Tino ua te koke whakamua mā te makamaka atu I te pōro. Tino nana kia e rā mahi. Bit of a trick play there, inside ball off the 9, I believe. He was isolated. I haere takitahi atu. Koia tērā e tuku ana I te pātai. I hea koutou I te tangi o te hōriro. E whakatā ana mea rawa ke ko tā haitia e St John's College te pōro. Me te whana tino nui hoki, tōna whā te kaumita te tawhiti o tērā whana. St John's College. They'll start again near the halfway line after the pilfa from one of the takamua, one of the forwards. Tētahi o ngā pūmuri, the Lucies, all over that one after the half break from Matamata. He was left isolated. Once again, an interesting
series of events at line-out time for St. John's. He oi, kei a rātou te pōro. Kaira watu ki tērā rutu. Matamata will receive the ball again near the halfway mark. Oh, ka oma, tahi atu ia. Te waikape ki taku nei mōhio, hauraki. Up the guts, they say. Anei, ki au nei te rautaki e tika ana mō te kapa o Matamata. Keep it tight with the forwards. He oi. I raro rawa te whiu o tērā pōro. Ki ngā ringa o leverage. He ua rawa te mana te hopu I tērā pāhi. Bit too low there for leverage. He's had a good game so far. But even our skilled players might struggle to pick those ones up. St. John's College. Hei a rātou te pōro I nāia nei. Kei te mimiti haere te wā. I ēnei kakari. I te rite tonu. Te whakarite. Ngā kapa e rua I ēnei mahi. Te kakari nei. Time slowly ticking. Just under 20 minutes left. That's an eternity in a game like this. Matamata College, I still believe we need to strike next. Go loose, go loose! Te nama te kumatoru, te topa pū. Tahi atu ki ngā ringa. Cooper Smith, Hiroto, hoki atu te pōro. Lei Lua, after the break. Kua hoki pai atu a Matamata College I tēnei wā. Engari he nui ngā mahi. Kei te haere. Ki ngā tuara. Oh, tino pai tērā whānako I te pōro. Liam Pollard with the steal. There was an advantage. Kāre aui ki te ringa o te kaua wāwi tērā wai. Hoa Ma didn't see his hand go up. Pollard with a massive play. The advantage. Let's St. John's College continue their attack of the Matamata College goal line. Me mihi tonu au ki ngā mahi a Pollard. There's a hit on the ball and a clean steal. He oi, I te tūhapa etahi o ngā kaitākoro o te kapa o Matamata. Few players offside there for Matamata College. So St. John's will continue their attack. And they'll do that via a tap. At least it seems that way. Liam Caton on the ball now. Now he moves off. Perhaps he will carry. No, straight to the backs. Wāta whakaritea tērā rautaki, tērā neke. Anei ngā takamua St. John's College. E ātango ki whakamua atu ana anei. Hiroto. Kia Cooper Smith. Oh, tino pai tērā rutu a te topa rua rā. Tūrongo. Oh, engari kua ngō ki whakamua St. John's College. Kua whai piro a nō rātou. St. John's College, ngā ripa mua a muri I a rātou mahi. Āta whakamua ana, āta koke whakamua ana I te pōro. Forwards barge over after asking numerous questions. And that is a massive try for St. John's College Hamilton. Te kauma pā ki te whetū. Kua ahua pēnei te kōrero, kāre e tino hāngai ana te āputa I ngā piro. Ki te āputa kore rānei I te whakataitai o te kēmu. St. John's now up 17 points after the fourth try of the game, and the scoreline doesn't reflect how competitive this game has been.
St. John's College just taking their opportunities, and Cooper Smith looking to take another one here off the tee. Ki ngā paupiro. Kua hikina ngā haki. St. John's College. Rua te kaumā ono ki te whitu inaia nei. Kei te takiwa o te kaumā rima miniti e toi ana. 26-7, 15 minutes left to play in this one. St. John's College with one hand on the grasps. They've got a grip on this game, to say the least. They've taken their opportunities when they've got them in. Koira te rere kētanga I tēnei wā. That is the difference. E oi anei anoa Matamata College. They'll be looking for another kick like last time. It was a great one. Engari kokotai atu. Ki te kahi ka tea. Huge carry. St. John's College. They look like they've had another spring of energy after that try. E oi. Ariro ia Matamata College te poro a muri te hapara a St. John's College Hamilton. Matamata have been gifted an opportunity here in the middle of the field. Tōna rua te kaumā rima mita te tawhiti I te rārangi whaipiro. About 25 metres out. They can attack in both directions here. One of the most difficult attacks to stop the midfield scrum. Me titiro tātou ki te rautaki o Matamata College I konei. Wari me te iwa, te tahamatau. Kei te koke, whakamua tonu. No pai ngā mahi rā a Daniel Sherrard. Te tiaki, me āta tiaki te poro, Matamata College. Te kāpeni Patrick Keenan, pai tanaka I te poro. Ana, ko te painga ke atu pia mā ngā takamua te poro e manaki. Nei te waikape, I ti rea rea teitei ka hikatea ka taila hauraki. Tēnā maiwa, ki ngā tuara, he oi kua ātarite, ngā tuara, te rārangi ārai rānei o St. John's College Hamilton. Ki ngā tuara anō, he makaroa, ki te pai hau MΑORI, Engari he rutu nui tērā. E au e ana I tahi o ngā kaitākaro o te kapa o Matamata College. Sino pai e rā mahi a ngā tuara I tauawa o te kapa o Matamata. Engari, arā, ko ngā kaitiaki, te hiku pea o te kapa o St. John's College. He rutu nui tērā I te horopaki o tēnei kēmu. Huge tackle there in the context of the game from the covering defence of St. John's College. They want to get this two-tira, this line out right here at this moment. Huge throw. And when it matters most, they're there. A little bit untidy at the back, but they're still in control. Anei, te whakataitai te āpitinga. He hāmene. He hai, I tukuna te poro. Matamata College. Kāre anō. Kia heke ngā kauai. Tēnei kapa. Tōna te kaumā tahi miniti e toi ana. They'll need a score and score quickly. Kei te tautoko au I tēnei rautaki. They have the advantage now. Tērā pia me tuku I tētahi pātai nui. Me nana ki a rānei ngā mahi. While they've got the advantage, ask some difficult questions. Kei te tū ngā puehu.
Kei te tū ngā pihi. Me tūpatoa St John's College, Hamilton. Kei tukuna tētahi o rātou ki ngā heti. I think St John's College, Hamilton knew they had the advantage. Knew that Matamata College had the advantage and may have even killed the play there. Kaore e kore. E kōrero whakatūpato kei te haere. Warning's been given out, no doubt, as we enter the final 10 minutes. Te kauminiti e toi ana I tēnei kemu. St John's College, te kaumā, rua te kaumā ono mo taku he ki te whitu. Tērā pia me hoki a matamata ki te tūtira, I ngā mahi kaunuku. Kau, he whana iti kei te haere. Me tētahi neke hanga nana kia te āhua nei. Miharo hoki, engari kua tai matāra a Matamata College, kua hīkina te ringa o te kaiwawao. Kāre au I te mōhio ki te take I pērā ai. Heoi, anei ngā whakamua. E ngō ki whakamua ana I te pōro. Heoi, me he pakitara, me he toka tū moana. Ngā mahi ārai a St John's College, Hamilton. Kua hēkina tonu tia te pōro. Ki te tātou, ki te take I hēkina ai te ringa o te kaiwawao. Te āhua nei kore kau. E whanataka. Ka hara mai. Ka whanaia e St John's College, Hamilton. Ka hupukina te pōro. E te namarua te kaumātai. Hayden Kerr, Matamata College with a huge intercept. Ka haere ki te nama whitu. Tino pai ngā mahi ārai, St John's College. Huge tackle there. Anei tonu a Matamata. Ngā pauwhitiki, Harry Collins. Ki te paumua, Patrick Keenan. He hāmene kua kitea. Matamata College. Ki ngā paihau. Anei te toparua, tuari atu anei te pōro. Leverage. Hoki atu rātou ki te wāhi I hāmene ai a St John's College. Nā mawhitu. Hoatu anō kia Patrick Keenan. Pātai atu, pātai mai. Kei a St John's College, Hamilton, te whakautu. E ai ki a Matamata College, kua whai tarai rātou. Ngari kei te he tērā. Kāre e kore he nama o Matamata College ki te taha MΑORI. Kei te mimiti haere te wā, e ono ngā miniti e toi ana. E huro ana a Matamata College, pa kitea e rātou hetarai kei te tika hoki rātou. Ngā whakahiri o Matamata, kitea e rātou te rātarai a Matamata College kei te ora tonu rātou. Rua te kaumā ono, ki te kaumā rua. Ke whana nui tēnei, ka ore e kore, ka āhua wawoe ake, ka horo ake te taira tākaro o Matamata College I nāia nei. Kei te tatari, a Anson Waru, ki te tī.
Oh, he hapa nui tērā. Kāre I rite rāt, kāre rātau I rite ki te tuari atu I te tū. Kia Anson Waru. Me te mea hoki. Ka kōtiti te rere o tērā whana. Rua te kaumā ono. Ki te kaumā rua I nānei. Ka riro anō I a matamata te pōro. I tōna tikanga. Just stay. On the kicker. Holding. Hit him, Jay. Go, Jay. Ana nui tērā ki te kokona o te whira. Kāore I hopu kina paitia engari. A nei tonu a Matamata College kei a rātau te pōro. Ka whanaia tonu tia E rātau te pōro. A hakoa te horopaki o te kēmu. Kāre kore ka ātatia kina te pōro. St. John's College, Hamilton I tēnei wā anei te nama te kaumā ono. Te kapa o St. John's College, mana te maka tūtira. Liam Caton. Toko toru no rātau I tēnei wā. Ka hapa raiwa tahi. Nō reira nei a matamata. Boys, what's going on? Let's go at each other. Oh, Zave. If you see Me āhua māminga, me āhua nana kia te taira tākoro I nānei. Kapa o Matamata College, they're going to have to get up. Get their tricks out of their sleeves now, Matamata College. We are in the final minutes of the game. Approximately 3 minutes to go. Let's see what they can produce here to potentially throw a last gasp effort at the end of the game. Ana, he whana māminga kei te haere ki te taha o te whira. Ana, kua whai hua rātou. Matamata College, kei a rātou toni te poro, me ngā nama. Oh, ia te whakatau I tērā wā. Kua kite a te aha. He maka whakamua te kōrero a te kaiwa wāo. Ka auraho hoki, te namarua te kaumātahi, Hayden Kerr. Te wātea kauia. Ko te hiku anake te kai ara E toiana I taua wā mō te kapo o St. John's College, he oi. I rere whakamua te pōro I taua wā. Anei tonu, Riley Eagles, te namaiwa. Wa tākaro ia I te katoa o tēnei kēmu. Kua tū anō te kakari nei. Ka harikoa St. John's College, Hamilton ki tērā. Ka tanuku atu te wā, kei te memeha, kei te mimiti haere. Okay, te tākaro tonu a St. John's College. Kona tikanga I tēnei horopaki o te kēmu tērā pia, me āhua māmai ho. Taira tākaro. Ko te mea nui, ko te tiaki I te pōro, he oi. Kua huri anō te pōro ki a matamata. Te pai hoki. Ka pūmana wa rau, ienei ringa, ienei rangatahi, ienei rā. Lot of talent on display here from both sides. Tata whati, te rārangi ārai o St. John's College. Taua wā. Anei tonu matamata. Te waikape, Taila hauraki. Te taha māui. Anei Hayden Kerr. Ko te huku, kei te toi. Kei hia ona hoa. Mo te āpitinga. Kua whānako tia te pōro. Ko wai tērā.
St John's College Hamilton. Ka tahi te purei tino nui ko tērā. Tēnei kēmu. Kai te tākoro tonu rātou St John's College. Te whana ki muri. He oi, ka hopu kina e matamata te pōro. Ke te hāmene anō hoki. Wai hoki, te tērā whana iti. He oi, me hoki atu a matamata ki te wāhi e tika ana. Wa pau te wā ki a mātou, kei te aronoa tātou ki te wā e oi ki te wati o te kaiwawao. Tino pai tērā whana ki te kokona. Hona whitu mita noa te tawhiti atu i te rārangi whaipiro. Matamata College tērā pia kua pau ke te wā. Kia pono te kōrero kaore au te tino mōhio no reira. Ma te kaiwawawa ana ki tērā whakatau i nāia nei. Tino pai tērā tūtira. Te hopu Liam Pollard kua tino pai ana mahi. Ngā mahi a te pau whitiki rā. Pollard. Leverage. Tino pai. Tonu ngā mahi ārai. Leilua. Te nama te kaumātoru. St John's College Hamilton. Pētahi o ngā tino kai tākaro i tēnei rā. Rā ko ngā ihukuri o te kapa o St John's College Hamilton. Jacob Van Starlin almost got over the ball again there. He's been all over it in this game. As has this young man, Tyler Hauraki, te waikape, te namarua. Ka tākaro ia i tēnei kēmu, ngā meneti katoa, tēnei kēmu. Anei a matamata, ngō ki whakamua ana mā ngā takamua. Leverage, whāngai atu ana. I ngā tuara, tino pai tērā pana atu. Kia ha te whakatau a te kaiwawao i tērā wā. E kāo. Anei tonu matamata. E oi memehi ka tika ki ngā mahi ārai St John's College Hamilton, their defence is the reason it seems like a conclusion that they'll take the victory home with them back to Hamilton. And there it is again. Ko Waiatu, ko Jacob Van Starlin. Te nama whetu, te kapa o St John's College Hamilton. Arā te whana ki ngā kai tautoko. Kia te whakatau o te kaiwawao kua ea tēnei kēmu o St John's College Hamilton. Te kapa toa i tēnei rā rua te kaumā ono. Ki te kaumārua. E mihi ana kia koutou katoa kua autonu mai ki tēnei pāhotanga o Māori Plus. Tēnei kēmu i te whakataitai mana nui rawa atu o te Central North Island e kia nei ko te CNI. St John's College Hamilton ngā toa i tēnei rā i konei i matamata. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. The other time that you can't play advantage. The ball goes through the tunnel and it comes out the other side. You can't play advantage on that. You have to. And there is a third one. It's called. It's like something like a kid comes onto the field or something like that, and it's unforeseen circumstances and that. You can't play advantage from that. You know, the kid comes on it. So that's your flag. Oh, okay. Really well done. Well done. Very, very calm and collected.